HDP Community Hall along Karbianglong Digital News Forum ke ADNF Borjan Branch ke Sengwang. Telhor Community Hall along PSLC Congress Ratcharia Song Ben Bang Pharoke Thomra Thongke Brahinia Rat BJP along Kache Paugdu. Third Senior Men and Women Interclubs Football Final Championship Angdung Kitipong. Sonsi phai ko ni phai ko rai share ni jengkha Telhor Community Hall along ni jangkar benglong lakha nerke Hamran MSC constituency ka parlo Telhor Community Hall along BJP mass joining amai ke paman labang so mass joining ka paman pon along APSLC Ratcharia Songpen lapen Congress Ratcharia Song along pen don Pharoke Thomra Thongke Brahinia Ratatum amithang Ratcharia Songpen COC BJP Ratcharia Song phat jako kipidu mate ho or kipidu laben Telhor pathu aklamalong BJP mass joining kibipon along aluhisar poman peng pen kachatongdon local MLA Rup Singh Teron lapen ni jangkar benglong BJP amaipu Radip Ronghang lapen Hamran MEC constituency local EM Mongol Singh Timung lapen Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Phangchu lapen ex VDC Chairman Hon Singh Terang lapen West Karbianglong District Mohila Morcha President Lolita Terangpi atum chetongdo lapen Telhor Community Hall along mai ke dopon like PS ke thomang bongsi padopon sonsi diurity nearly left ward lapen diurity nearly right ward lapen Telhor PS lason thom PS ang bongsi joining ponoputa pachini po lapen anisan chuponsi mai mesen pe pachun po So sini phaing ko rai share ni phai ko nia cheklo lakhaing ko rai si Borjan constituency ka parlo HDP Community Hall along Karbianglong Digital News Forum ke seng ponalong aluhi manping kachatongdun NE Karbi Live along CEO Chandra Singh Rong Pilapen Ratan Rong Par KADNF President Desoy Teron KSA GSCC Jona Singh Teron KCS John Maipu Harlongbi Qatar HDP Bazar Committee VP Searching Turhan Se KSA Inglong Phoben Chitongdu lapen Sing Timung social worker pen anparta manpeng kido ke thikiding edum chitongdu labang sa mai ke sing ponalong president Sarpin Poti so lapen secretary Harsing Teron vice president Retika Teron P vice secretary Amar Singh Be assistant secretary Biren Teron finance secretary Rastam Rohang office secretary Sarkuru Be organizing secretary Hai Singh Ingling legal cell secretary Sanglir Kropi lapen executive members Wilson Be Hemari Be lapen pen angtong terang labang suke ADNF amai kiseng ponalong pherang ke claim ke dam along kopi koson si claim dam nang jima lapen koson along si chere nang jima pu alam thetabi jumisen chitam chimun pon pet mai mesen pet pachun po HDP pen Hemari Be report Northeast Pay News. Juta nakar jo ko choro par piglo francina tum media person man dili suri kadon pajilo kadon dili ke da HDP hawar penisi bangnapu ratsai klembang lo na soi sab pe dili purungan tum bagge nam tum da dite Karbianglong digital forum news forum bukis so da Borjan abran nang sing bang ningarong piglo aku headquarter HDP long na mi po dili HDP arat hoi ningarong piglo अथे दिली चीनी दामलो बा आखा दामलो जे जेतु HDP हावर मते बरजान हावर तमे प्राबजिन पेन HDP बरजान अलम पेने दरकार आन बा किसी की जो काम पर किसी काम पर पिलथे दान मते Karbianglong दाम प्राबजिन पेन पचिनी थे को गसी दिली निंगरong पिगलसी निरिला दा बरजान ब्रांच Karbianglong digital news from han दिली सुरी kadompa जिलो लसे दिली अदोगवे ini dak media person pen dak naji tong an fan anam no hir jumi hang pisi lam se bi kol kadom
lakhai si duar amla constituency ka barlo lengri khap pathuak lamalong kijut siang deng kibipon bangso kibipon along aluhi man pengpen chitong dun vot hatlang su LA MLA Rup Singh Teron lapen vot hatlang su town committee chairman Lipson Be lapen penang an khaya song japo asong ya biklem bang phu bang phi atum pen chenglok karbang long football kasa referee pen chenglok rong asar akethe ki ding atu chitong dun bangso jai megalong kusol sikar benglong riso jang atum arakia hormu pen kache pa jogji mala pen frangas kuson si kengkam kachijor thekji mapu aputhak ta wathalang su LA MLA Rup Singh Terona hin pen than bajar mi pon labang so kache pate along Hemphu FC dongka mukam laben Karbilang PFC wathatlang su si chepate pondo bangso kache pate pon along Karbilang PFC atum goal isi pen Hemphu FC dongka mukam aphat thapon si chepahai pondo lahini atim sitami kapathu langmis sen kapathu ing tangrak ajok ratatum sitami kelangdun aning cheparong dunringti lasan si Rengbonghom Trophy Senior Men and Women Interclubs Football Championship KB Ponsitami Mission Meatmen Pejut Pon Dongka Mukamen Sanjeev Inti Report Northeast Pay News West Caribbean Sport Association তেখেতক আমি কাৰ্বি পোহৰে আমি সন্মাননা জনাব লাগে Award Commissioner Rapisi Mr. Aishwar P on behalf of the West Caribbean Sports Association. So, hello.